Kita punya sidang media hari ini adalah berkaitan dengan seorang rakyat Malaysia yang berumur 39 tahun, betul? Yang berasal daripada Sarawak, di mana dia sebelum ni keluarga dia ada datang ke MHO merayu supaya anaknya untuk dibawa pulang balik ke Malaysia pada tahun 2023 berkaitan dengan Mr. Lai ni. Pada tahun 2023 dia telah pergi ke Thailand untuk menjadi pembekal ataupun membeli ataupun distribute kan barang herba lah dalam China punya Chinese punya community ni. Dia banyak makan barang herba kesihatan yang dipanggil Kokufen dates ataupun dipanggil landak, empedu landak. So dia pergi di sana dan kemudian dia ditipu. Akhirnya dia dibawa masuk melalui Mesot dan masuk ke Myanmar. Sampai di Myanmar dia masuk ke New Taichang ataupun kita panggil Taichang baru. Di sana dia duduk sana 2 tahun. 2 tahun eh? Setahun lebih lah. Setahun lebih. Kemudian di sana dia dipaksa untuk menjadi scammer lah macam biasa. Dan dia telah dipukul teruk lah. Dia cerita macam mana penderaan yang dia lalui. Depan ni minta dia cerita balik. Penderaan yang dia lalui, ada yang sampai ke tahap dia dipukul dan dia tidak dapat menerima rawatan. Apabila tak dapat terima rawatan, kaki dia tu sakit dan dia dibawa berjumpa dengan doktor. Doktor potong tanpa ada bius kaki dia punya jari kaki. Kemudian dia ceritakan macam mana dia diseksa, dia dikurut, dia kena berdiri, diikat tangan dia selama 3 hari dalam keadaan berdiri. Dan dia ceritakan bagaimana dia ni dikurung dalam bilik gelap apabila tak sampai target. Dan kemudian dijual pula di satu tempat yang baru yang bernama Chin Song. Sampai saja di Chin Song, dia dah tak tahan. Jadi dia telah cuba untuk mencari jalan untuk bawa balik tapi tak dapat balik. Dia telah membuat satu video di kawasan Chin Song tu dan memberikan kepada Andrew. Andrew pula pergi post video tadi kepada wartawan di China yang menyebabkan akhirnya wartawan dia menjadi viral di China. Akhirnya ketua sindiket berada dalam keadaan yang tertekan. Ketua sindiket di Chin Song dalam keadaan yang tertekan. Ketua sindiket di Chin Song akhirnya mencari melalui kamera tu, akhirnya dia nampak dia ni yang leak. Apabila dia tahu saja dia ni leak, akhirnya dia dikena pukul. Kena belasah teruk lah. Sampai mata dia hampir buta lah, lebam habis dah. Kena pukul. Dan sindiket cuba menghubungi Andrew untuk bargain, negotiate supaya delete post tu. Tapi Andrew tak angkat phone. Akhirnya negotiation tak dapat. Akhirnya ketua sindiket lepaskan dia balik. Hari ni dia datang balik, dia berkeadaan berjaya. Dia dah sampai ke sini. Sebelum dia balik ke Sarawak, kita dah duduk di sini. Kita nak buat sedikit macam siri podcast lah untuk dia menceritakan keadaan dia supaya semua netizen dapat tahu, dapat memahami kes ni supaya jadi satu teladan, supaya tak ada orang Malaysia lagi yang kena tipu nak pergi ke Thailand kemudian ditipu oleh sindiket. Untuk tidak mahu melengah masa, mungkin Andrew tambah sikit apa yang patut dalam bahasa Cina ke apa ke. Kemudian kita bagi dia peluang untuk cakap. Silakan. 很开心啦。第一就是说他的家属在2023年有找过我们，委托我们要协助他回来。他是在2023年11月透过什么样的方法被骗过去呢？就是从 Facebook 看到有一个商业的机会，对方告诉他我帮你买飞机票，我帮你提供住所，主要你是过来看什么呢？看建筑藻，因为建筑藻在我们马来西亚的市场也是quite畅销 high demand 的一个保健品，所以他也是相信了。去到那边之后呢，也是被强制性从泰国，然后被强制性拉过去缅甸。他第一个地方园区到的就是我们讲的所谓的新泰仓。新泰仓他在那边有尝试过要逃跑，他是逃跑失败，失败的时候被保安往他的脚打。等一下我们会给你们看他的伤口，然后打到尤其是他的脚趾呢是很严重，很严重之后，结果他们尝试呢给他提供药物，但是是无法复原，
所以在这种情况下，他们唯有叫一个可能是黑心医生啊，不专业的医生啊，所以看到他的伤口腐烂，他的脚趾腐烂到很严重，在没有麻醉药的情况下，用剪刀这样子剪，你可以想象那种的痛嘛，是撕心裂肺跟痛不欲生的痛。之后，在前年的2024年的9月份，从新泰昌又把它转卖去青松园区，所以我们把里面的内幕，他如何的遭遇会保留在给当事人自己去陈述。但是在青松园区，为什么他今天可以成功回来呢？其实有关系到最近还有另外一个也是叫做赖小姐啊，这位也是叫赖先生，他们很努力的，很冒着生命的危险的发里面的图片还有短视频给我们，我才有能力把它发送给中国媒体，包括台湾媒体，所以也非常感谢腾讯中国的媒体，包括有其他的媒体也帮我们曝光了，所以也是上了中国的热搜，所以对方物业呢也看到这则的新闻，然后也避免夜长梦多了，无条件的把他们送回来。当然他比较不幸一点，因为他拍摄的时候呢被物业的电眼 CCTV 拍到他，结果把6个人殴打他，他的还有伤口，他的眼睛呢是差点瞎掉去，因为那时候是真的是肿到无法看到东西，然后也是打到吐血，然后流鼻血，然后有经过 DKBA 的军人，有之后他们有恐吓啦，好像要把你杀掉这样子啦，然后也是把他关起来，给他是养伤啦，同时间是给他养伤，他养好了之后呢，他们成功把他送回去泰国，我们也成功的把他遣返回来，主要是当中他们有2名马来西亚成功被释放呢，还有另外1名中国人，她是姓陈的陈小姐，她也是你们的同事啊，有一个陈小姐，她也是一样有中国的媒体有跟我验证了她的身份，她也是有提供一些资料给中国的媒体，她也是很庆幸啦，她也是被释放了。同时间，因为他们物业觉得马来西亚人真的是很烦啊，同时间他也是把另外的9名马来西亚人，但是这9名马来西亚人没有在我们的数据里面，所以他们到底是受害者还是他们是自愿的？你觉得啦？那9名？我觉得一半一半吧。一半一半啊。对。所以他们这9名呢是被物业把他送走的啦，也是间接他们的冒险的精神呢，也间接的协助到这9名的生命啦，无论他是愿意的或者是自愿的，我们留给执法单位去调查去处理啊。OK， 所以我们可以把更多的时间来 maybe kita boleh tanya soalan. Mungkin bro Mr. Lai you cerita sikit lah daripada you punya macam mana you boleh pergi sana dan kronologi sikit lah secara ringkas supaya kita semua boleh tahu lah, menjadi pengajaran daripada kita. Boleh share tak? Boleh. 尝试用马来语。Saya first ialah masa tu saya kerja only saat sudah apply leave. And then saya tengok saya apply itu leave pun dekat rumah tak boring juga, tak ada apa-apa. And then masa tu saya tengok itu Facebook, ada tengok itu yang advertisement. And then saya tengok boleh cuba. Tapi sebelum saya pergi, saya ada try to contact dengan itu post punya itu orang. And then saya cakap you kena show itu bukti untuk saya dulu, baru saya dapat percaya kamu you bukan nak jual saya pergi. Memang saya ada cakap dengan dia itu. Tapi dia betul-betul boleh prove everything. Dia prove itu flight ticket return. Ada return ticket. Ya, semua dia approve. And then dia ada proof lagi itu you sampai Bangkok sana, you punya hotel semua dia proof. Hotel pun dia bagi? Ya, boleh dia bagi. And then saya tak ada fikir banyak masa tu, saya cakap mungkin ini betul. And then saya cuba. Mana tahu saya sampai Bangkok, ada orang Thailand. Dia bawa saya pergi besok. Dia sebab itu Facebook punya itu orang
dia cakap you kena angkat itu barang dekat back mesok sana. Oh. Saya tak ada Itu fikiran. jam you tak tahu besok lagi? Tak tahu sebab saya first time pergi Thailand. Oh, first time pergi Thailand. Ya, first time. And then saya pergi Bangkok. Itu dia dari Bangkok hantar saya pergi Thailand selama 8 jam macam tu. And then saya sudah sampai besok. Lepas tu dia bawa saya jalan yang macam kampung, jalan kecil punya. Masa tu saya ada fikir itu tempat macam pelik. And then dia bawa saya sampai tepi sungai. Ada satu itu sampang. Dia suruh saya naik, dia cakap itu barang dekat sana saja. And then saya cakap okay lah, sudah sampai lah. Apa boleh buat, saya ikut saja. And then dia pakai itu sampang, bawa saya pergi sana. Ngawadi. Masa tu saya sudah sampai sana, saya tengok ada 2 army di KBA. Dia pakai pistol macam ni. Dia cakap naik. Habis. Habis ya? Ya. And then sudah naik 2 tahun lebih baru dapat balik. Oh, 2 tahun. 2 tahun 3 bulan. Ya, 2 2 tahun 3 bulan. Berapa bulan you pergi di Taichung tu? Ya, first saya punya itu Pak ialah New Taichung. New Taichung. New Taichung. Itu Berapa jauh daripada Mesotnya, daripada Moy River tu sampai ke Taichung tu berapa jauh? New Taichung. Kalau kamu dari betul-betul itu Mesok pergi Taichung kena ambil 1 jam lebih. Tapi masa tu dia orang, kan tadi saya cakap dia orang bawa saya jalan itu kecil. Bila saya cross tu itu river ialah Taichungnya. Taichung punya depan ada dia sendiri punya itu river. Maknanya Moy River di bahagian Taichung punya. Ya, betul. Okay. And then saya sampai sana itu di KBA punya army pakai pistol. M saya je naik. Masa tu habis tidak dapat balik. Di tempat tu di New Taichung tu ramai ke? Dulu. Ramai. Berapa orang? Saya rasa ada agak-agak 4,000-5,000 orang. 4,000. Ya. Malaysia berapa? Malaysia masa tu saya dengar dia orang cakap pun banyak juga. Agak-agak pun ada 20-30 lebih macam tu. 30 orang. Ya. Jadi kenapa pula daripada Taichung ni? Okey, cerita sikit macam mana penderaan di Taichung. Macam mana? Dia seksa you, torture you macam mana? Okey, saya first masuk Taichung. Sebelum dia orang ambil saya punya phone. And then saya cepat call saya punya family. And then suruh family tolong saya cari MHO. Tolong semua apa cara boleh set saya keluar dari itu Pak. Lepas tu dia orang bagi saya 3 hari rehat sebab saya orang baru masuk. Lepas 3 hari saya sudah start kerja. And then saya punya itu manager, dia atau saya pergi yang satu itu team. Sebab saya nak banyak itu team, tidak sama punya team. Dia bagi atau saya pergi satu itu team orang semua China. Hanya saya seorang saja orang Malaysia. And then dia orang sangat macam tahu orang Malaysia. And then dia cakap bagi saya 1 bulan untuk belajar. Tapi saya 1 minggu saja. Dia tengok saya tak ada hit yang dia target. And then dia hantar sebelum saya masuk itu bilik gelap, dia suruh saya duduk itu tingkun electric shock lah. Elektrik. Macam ni, dia suruh saya duduk macam ni. Sampai 2 jam. Ada elektrik tak? Tak ada elektrik. Tapi itu batten tu tak? Ya, you kena tak boleh jatuh. Kalau jatuh dia hantam kamu. And then masa sudah habis, saya ingat okay boleh pergi duduk. Tapi dia call itu security tangkap saya. Masuk bilik gelap. And then selepas masuk bilik gelap, and then saya punya tangan kena ikat, and then ini macam berdiri. Langsung tak boleh duduk, semua tak boleh apa. You mau kencing ke apa-apa semua dalam keadaan berdiri. Ya. Tidur pun berdiri ya? Tak boleh tidur. Tak boleh tidur. Tak boleh tidur. Kalau you dia orang angkat ikat you macam ni, and then dia akan
ada 2 shift punya itu security 24 hours. Dia angkat itu kerusi, duduk depan kamu, dia tengok kamu. Kalau you ngantuk, you punya kepala macam tu sikit saja. Dia pakai itu electric shock kamu. Oh yo. Ya. 3 hari ya? 3 hari. And then selepas saya keluar, saya punya mata macam itu panda. And then saya punya kaki sangat sakit, tak sudah kembang. Sebab 3 hari berdiri. And then masa tu saya keluar dari itu bilik gelap ialah petang. Tapi malam dia suruh saya kerja lagi. Tak boleh bagi saya rehat. And then dia sudah lepaskan saya dan sudah full itu 3 hari. And then masa tu saya kerja sangat stress. Sebab saya takut nanti bila dia pun mau pukul saya kah ataupun hantar saya pergi bilik gelap lagi. Sebab dia selalu cakap, you masa dia hantar kamu masuk bilik gelap lagi kah? Oh, dia takut-takutkan you lah. Ya, selalu macam ni. And then selepas beberapa bulan, and then dia tukar saya pergi tim lain. Itu tim lain ada satu itu dia punya leader pun sama juga semua orang China. And then itu leader pun sangat garangnya. Saya masih ingat ada satu kali saya tak ada achieve dia orang minta punya target. And then dia suruh dia punya tim dengan saya pun sama juga, saya seorang saja orang Malaysia. Masuk itu meeting room. And then dia pakai electric shock saya, pukul saya. And then saya jatuh lah. Dan dia pakai kaki tendang saya mata kiri. Sikit lagi saya pun mau buta. Saya masa tu ada ambil gambar seng bagi kakak saya tengok. Selepas itu and then biasa kalau tak ada achieve target, dia pakai itu namanya pinci. Rotan lah, rotan saya belakang. Saya belakang sini semua masih ada sikit itu. Ada scar lagi. Ada scar lagi. Ya. So after that saya tidak tahan lagi hidup macam tu. That's why saya try to escape. Cuba lari. Ya, cuba lari. Di Taichung City lah. Taichung Baru. Masa tu saya escape dengan 3 orang. Total termasuk saya 4 orang. Yang 3 orang itu orang China. Tapi berjaya kah? Ada gagal? 3 orang? Semua gagal. Saya masih ingat masa saya escape itu masa ialah pagi pukul 6. Sebab masa tu security yang paling lemak sikit lah. Ya, lemak sikit sebab dia orang selalu ngantuk. And then kita 4 orang, saya yang last itu lompat keluar punya. Yang first 3 itu orang China, dia keluar dulu. And then kenapa saya gagal keluar? Sebab saya pijak itu macam ada satu itu besi. Saya pijak tapi accident saya jatuh. And then selepas jatuh itu security sudah tahu. Dia pakai itu walkie-talkie. Bagi tahu semua itu security. And then saya cuba lagi, sudah keluar. Saya sudah lompat keluar dari itu pagar. Bila saya sudah lompat keluar, itu luar pagar sana semua security. Sudah standby sana? Standby, semua orang sendiri. Walaupun sana punya itu orang memang bukan tapi pun sama backup dia. Oh. Ya, so dia orang tengok saya sudah keluar, and then security semua tangkap saya balik. Ramai kah itu masa security? Saya rasa ada 10 lebih. Lumayan. Sebab saya masa tu kena tangkap, and then dia orang pukul saya. Bawa saya pergi bilik gelap. And then first saya baru sampai bilik gelap, dia orang ikat saya lagi. And then ada tumbuk saya. And then first batch. Dia ada second batch ialah afternoon. Sebab tukar shift. Tukar shift. Second batch punya orang hantam saya lagi. And then dia hantam macam mana? Dia lock saya macam ni. 他叫我跪着。然后 melutut. And then
sebelum pukul saya dia pakai itu tong sampah punya itu plastik hitam. Tutup saya punya kepala. plastik semua. sampah, Ya, ikat. ya. And then Boleh ada nafas tak? tak dapat. And then dia ada 5 sampai 6 atau 7 macam tu security pakai itu baseball punya itu pukul saya. Gila ni. Ya, sampai saya punya sini Pecah. pecah. Oh, parut tu. Oh, ya betul. Sini pecah, kaki itu pecah, and then saya punya jari kaki. Mula-mula ialah saya ingat okay, mungkin sikit saja cedera tak apa. Tapi masa tu selepas 2-3 hari itu saya tengok saya punya itu cedera macam Buka jari kaki. Ya, sudah macam makin infection lah. makin teruk. Sebab masa tu saya langsung tidak dapat jalan, tapi saya punya itu manager dia masih suruh saya panggil itu security ambil saya keluar dari itu bilik gelap, jalan kaki pergi office. And then masa tu saya masih ingat itu hujan lebat. And then saya jalan sampai ada satu itu tempat ada banyak itu tong sampah punya itu air keluar. Masa tu saya rasa itu air sudah masuk saya punya kaki. Itu yang ada luka punya. Infectionnya. Ya. And then saya tak apa, sabar. Saya naik pergi office. Masa tu saya hanya pakai baju dengan seluar dalam saja. Sebab saya punya itu seluar sudah koyak. And then dia suruh saya sampai office. Dia suruh saya jalan pergi depan office punya orang, hampir 200 orang. Saya jalan masuk dalam, dan dia orang cakap, itu manager cakap, kamu tengok orang ini ya, try to escape, sekarang dia macam ni. Selepas semua orang tengok saya sudah, and then dia suruh saya naik ke tingkat 3 sebab dia ada 2 tingkat. Lagi macam tu. You tengah sakit pun disuruh naik lagi. Ya. Walaupun dia sakit, dia cakap tak dapat jalan cepat, tapi dia orang kalau itu security dengar you cakap sakit kah, dia tanya kamu lagi. You mesti mau jalan macam biasa. Tak boleh cakap depan dia cakap sakit tak dapat jalan. Dia tak ada accept itu alasan. Lepas tu saya pergi tingkat 2, 3, and then dia macam mau buat saya malu lah. Sebab saya masa tu pakai baju dengan underwear saja lah. And then terpaksa saya jalan, and then dia hantar saya balik bilik gelap lagi. And then selepas 2-3 hari saya tengok saya punya itu jari kaki sangat teruk, sudah jadi hitam. And then saya ada cakap dengan itu security ada panggil yang dia orang cakap doktor, tapi saya rasa itu doktor bukan betul-betul doktor. Fake lah. Ya, bukan itu bukan profesional punya. Dia tengok saya punya kaki, dia cuma sapu，就是用sapu这样包着一点点的。 itu putih punya apa kain lah. kain dia balut. 然后他就是这样大概这样包而已，然后我就以为什么，然后 Dah bungkus saja. Bungkus saja. And then saya okay, mungkin boleh semua. Tapi selepas 2-3 hari saya tengok lagi teruk. Dia sudah keluar bukan darah. Itu air hitam. And then saya buka itu kain putih kan. Saya tengok saya punya itu kuku sudah keluar. And then saya cakap dengan security lagi. Dia cakap tak apa. Ini nanti saya suruh itu doktor datang lagi. And then doktor datang kali kedua, dia pun buat sama punya hal saja. Tukar itu kain putih, tukar baru. Lepas tu 2-3 hari lagi saya tengok saya punya itu这个皮啊，已经开，那肉酱全部跑出来 Itu 了。 kulit sudah Bengkak. bukan bengkak, sudah buka. Oh, so keluar dah. Boleh Ya. nampak itu Dalam. Ya, Hmm. boleh nampak dalam semua. And then saya cakap dengan security, saya cakap, you tengok saya punya jari kaki makin teruk. And then dia tengok, oh ya betul. And then dia cakap, nanti saya suruh doktor masuk, potong ikat kaki. Itu jari kaki. And then Dia guna apa potong? guna itu gunting. Itu gunting bukan itu untuk yang
Medical gunting punya. Bukan. Biasa punya gunting. Itu macam budak pakai punya itu gunting. Sekolah punya gunting. Ya, itu kecil-kecil punya. Dia pakai itu gunting saya. And then tak ada tak ada ubat lah. Tak ada dia terus potong. And then bila dia mau potong kan, dia suruh masa tu dalam orang yang ada di bilik gelapnya. Dia cakap semua orang datang sini tengok. Ini orang try to escape, and then kita punya security tangkap balik. Sekarang dia takut-takutkan orang lain. Ya betul. Dia tengok kita hari ni nak potong dia punya jari kaki. And then pas hari dia orang potong, sudah potong. Masa tu sangat sakit, betul-betul sangat sakit. And then itu doktor dia cakap, saya setiap 2 hari 3 hari akan masuk sini, tolong kamu tukar itu ubat. First 2-3 kali dia ada hari-hari 2-3 hari ada masuk, tolong saya tukar. Tapi ada 1 kali dia sudah 4 hari tak ada, tolong saya tukar. And then saya cakap dengan itu security, saya cakap saya punya itu kaki itu kain keluar bukan darah sudah. Putih, nanah putih. Ya. Saya cakap mau suruh doktor masuk tengok. Dia cakap malam nanti saya suruh doktor masuk lagi. And then saya sangat ingat masa tu doktor masuk ialah pukul 1-2 malam tu. Masa tu hujan lebat. And then itu doktor dia cakap you keluar. Bila dia buka saya punya itu kaki. And then 我的伤口已经生4只虫了。ada ulat. Ada ulat. Putih punya ulat. Ya, sangat gemuk. Gigit saya, makan saya punya daging sudah. And then dia cakap, ini macam kena gunting lagi. Habis. Lagi mau gunting? Ya. That's why saya punya jari kaki sekarang lagi pendek. Sebenarnya masih ada panjang sikit punya, tapi dia second time lagi potong lagi. Lagi potong, dia pun sama juga tak ada apa-apa ubat, dia potong-potong gunting macam tu. And then yang last dia tengok saya punya itu tulang. Atas tulang tu sudah ada jadi hitam sebab kena itu infection. And then dia cakap ini mau potong. Lepas tu dia gunting. Macam tu. Tulang ke? Ya, tulang. Saya ada dengar itu tulang patah punya itu suara macam tu. And then habis macam tu saya punya jari kaki tinggal sikit saja. And then dia masa tu dia cakap dengan saya, itu doktor sangat tidak bertanggungjawab punya. Masa tu yang second time dia guntingkan, dia cuma bagi saya ubat. Dia cakap lain kali you sendiri suruh orang lain tolong kamu tukar. Saya tidak ada masa selalu masuk sini. So that's why saya sangat dalam bilik gelap dalam hampir 1 bulan. 1 bulan. Masa tu saya keluar dari bilik gelap, saya sudah kurus 30 kilo. 30 kilo turun? Ya, betul. That's why sebab dia dulu punya pasport keluarga send bagi saya. Saya nampak tak sama orang. Cabi? Ya, betul. Gemuk punya. And then selepas saya sampai saya dekat bilik gelap 1 bulan. Sampai 2000, sebab saya 2024 bulan 8 masuk bilik gelap. And then bulan 9 itu Chingsong. Chingsong punya macam dia punya itu in charge. Pergi New Taichung sana, cakap dia nak orang. And then dia tengok saya, dia cakap saya orang mana? Malaysia. Malaysia. Sebab dia cakap orang Malaysia boleh tahu banyak language lah. And then dia beli saya dari itu New Taichung pergi Chingsong hingga sampai sekarang. Ada community guideline TikTok ni dia tak boleh sebut perkataan-perkataan yang sensitif. Okay, kita jaga-jaga bahasa-bahasa yang keras tu kita kena sensor sikit. Then macam bila sampai ke Chingsong? First
itu Ching Song punya in charge, dia cakap dengan saya, okay, you kerja sini, you hanya kerja 1 tahun kontrak. Selepas 1 tahun, tak kisah you ada sale ke tidak, You you balik. mau balik, you balik. Tapi Hmm. saya tunggu 1 sampai 1 tahun lebih, Hmm. dia pun tak ada cakap nak lepaskan saya. Hmm. And then sampai yang awal bulan 2 ini, yang itu Miss Lai sama dengan dengan saya punya, dia ada ambil gambar, saya bagi show dia orang, and then masa tu itu management punya orang dia cakap, dengan itu Miss Lai, okay, you kali ini selamat semua orang Malaysia. Okay, dia hantar dia balik. Masa tu dia pun ada pukul itu Miss Lai. Ya, ada hantam dia juga, tapi dia tapi tengok tak dia teruk sangat. tak teruk sangat, sikit saja. Sebab dia perempuan lah. And then dia keluar dulu sampai saya dengar tempat itu company lain, saya dengar dia ada satu itu orang Taiwan. Dia kenal saya. Dia cakap, you orang Malaysia kan? Saya cakap, ya. Saya punya office itu orang Malaysia ada 9 orang sudah keluar. Kenapa kamu masih sini? Saya dengar, kenapa semua orang sudah keluar, saya masih sini Jadi saya fikir macam tidak betul. Kalau saya tak ada itu transportation fee, macam mana saya dapat balik? And then saya fikir next day saya sudah ambil gambar. Itu part punya gambar, video, semua saya bagi MHO Andrew. Lepas tu next day saja itu security, itu management punya dia tengok itu CCTV. Ngam-ngam itu CCTV rakam saya ambil itu gambar, yang video. And then dia next day pukul 2 lebih petang macam tu, dia suruh 3 security pergi hotel cari saya, ambil saya, and then sampai bilik saya dia sudah hantar saya. And then dia bawa saya pergi depan dia orang management punya office depan sana. And then dia orang datang, ada satu itu management punya orang, dia cakap, you nak buat macam ni, you seumur lama you tidak perlu balik lagi. You sini saja. Selama-lama kerja situ. Ya, kerja saya situ saja. Kita tak payah balik Malaysia lagi, tak ada peluang lagi. And then dia orang sangat tidak song lah, sebab saya seng itu video viral itu dia punya part. And then dia orang pukul saya. And then last ada satu security, dia tumbuk saya punya mata yang kanan. Sikit lagi saya buta, sebab masa tu dia tumbuk saya langsung cuma dapat tengok mata yang kiri saja. And then tumbuk sampai saya muntah darah, hidung keluar darah semua. And then dia orang angkat saya pergi tempat yang tak ada orang punya, sebab dia orang takut bagi orang lain tengok dia orang hantam saya macam ni. Dia orang pun takut juga. Dan lepas tu dia orang angkat saya pergi tempat itu yang tak ada orang punya. And then dia orang hantar saya pergi security rehat punya itu bilik. And then dia orang standby satu itu kelusi, suruh saya duduk, and then pakai itu lock saya punya tangan. And then dia cakap, itu management yang orang cakap, sekarang you punya case bukan kita itu Ching Song Park punya case sudah. Sekarang you punya case ialah DKBA. Dia kata DKBA sudah marah. Ya, sebab dia viral itu tempat. Ya. And then dia cakap dia akan serahkan saya bagi DKBA. And then tak lama lagi, macam setengah jam saja, DKBA dia bawa total ada 3 orang yang DKBA masuk bilik tu, security tengok saya, dia tanya saya, apa you nak buat hal macam ni, you nak mati ke, dia cakap. And then saya cakap, sebab company saya cakap nak lepaskan saya balik, tapi saya tak ada transportation fee, tapi dia orang tak mau bagi saya balik, saya terpaksa buat hal macam ni. And then dia tampar saya, tumbuk saya, and then dia tendang saya lagi. And then
and then dia orang selepas tumbuk saya, dia orang hantar saya pergi bilik yang bukan bilik gelap lah, dia bilik macam kita rehat punya. Tapi itu bilik hanya satu orang saja. You tak boleh keluar dari itu bilik. And then you dekat bilik you hanya dapat mandi, makan, smartphone semua tidak ada. And then dia orang cakap dengan saya, you rehat dulu, kalau mata sudah okey, kami akan lepaskan kamu balik. Itu saja. So hingga last Saturday, itu saya punya itu office punya orang cakap, you standby, pakai baju, kita nak hantar you balik pergi Bangkok, hantar kamu balik itu Malaysia. So bila saya sebelum saya keluar itu Pak, dia orang hantar saya pergi itu management dulu. Management punya orang ada, dia cakap apa? Dia cakap sudah sampai Malaysia, you jangan cakap sembarang you kena berhati-hati cakap. Dia cakap dia warning saya lagi. Dia cakap tak boleh cakap macam tu, apa yang kamu cakap punya tidak betul punya, tak boleh cakap. Saya masa tu saya tak ikutlah. Saya cakap okey, tapi saya rasa ini saya mesti mau cakap punya. Sebab saya mau bagi lebih banyak orang tahu. Sebab itu duit dia orang boleh buat apa-apa yang kamu tidak dapat fikir. That's why dia warning saya, you sampai Malaysia jangan cakap yang sebarang punya apa barang. Tapi saya masa tu pura-pura setuju lah. Kalau tak ada setuju dia tak mau bagi. So pura-pura setuju dia, and then dia cakap okay, you boleh. Dia lagi bagi you tahu, you balik jadi orang bagus dia masih cakap itu. You sudah balik itu Malaysia, jadi orang baik, okey. Jadi orang baik semula lagi. Scammer cakap scammer cakap. Gila. Tapi mau cakap apa? Mau lawan tak boleh. Ya. You cakap okeylah, okey, saya cakap okeylah. Itu sebelum saya keluar, and then ada itu dalam manajemen punya ada satu orang, dia orang Malaysia juga. Orang Malaysia. Orang JB. Dia management. Dia mana you tahu dia orang JB? Dia cakap. Ya, sebab itu ada satu yang suruh saya jadi orang baik punya itu orang China. Dia cakap dengan saya, you ada satu itu orang Malaysia juga, ini orang. Tapi itu orang saya first time tengok dia, sebab dia orang manajemen tidak ada selalu keluar. Baru saya itu tahu, wah itu manajemen punya orang ada satu Malaysia juga. Tapi you tak berani tanya lah. Tak berani tanya. Betul lah. So dia bagi balik, dia hantar you ke Mesot. Macam mana cara dia hantar you? Lalu dia hantar saya pun sangat takut. First dia hantar saya keluar dari itu Pak, ialah pakai dalam park punya sendiri punya orang. Okay, dia hantar saya pergi DKBF punya tempat, dia punya office dulu. Pergi sana ambil gambar, sign itu resignation letter, and then selepas saya sign, and then dia hantar saya pergi petrol station, tunggu the second driver to pick me. And then the second driver dia sudah ambil saya, dia orang jalan macam hutang, jalan hutang, sebab dia orang nak hantar saya pergi itu simpanan itu border. River. Ya. Moy river lah. Ya. Lepas tu dia orang bawa saya. Saya masa tu paling takut. Kenapa? Takut jual balik. Bukan, dia kena takut dia bawa dia pergi hutan. Potong dia sebab dia ada satu itu, dia ada pisau. Pakai pisau. Palang pisau. And then suruh saya ikut dia. Saya sangat takut. And then sampai itu hutang sangat sempit punya. Saya takut. Jalan kaki lah? Tidak, dia suruh jalan, and then jalan kaki. Ya betul. And then saya takut.
hari ini saya mati di sini kan tidak. Sampai saya tengok itu sampang dekat sana, dia cakap, you naik sampang, kami nak hantar kamu pergi depan. And then sudah sampai depan, driver yang ketiga pakai motorbike, hantar saya pergi tidak jauh, pergi yang driver keempat, dia punya rumah. Itu orang yang driver yang keempat, and then dia pakai kereta macam Isuzu D-Max. D-Max. Ya, dia hantar saya pergi Mesok punya hotel. Dia suruh saya rehat 3 sampai 4 jam. And then akan yang driver kelima akan pergi hotel sana ambil saya. Lepas tu sampai agak-agak pukul 12 malam. Driver kelima pergi hotel sana ambil saya hantar sampai Bangkok. Okay. Driver yang kelima lah, from Mesot pick up you terus sampai Bangkok, ada cross berapa Army Thailand block? Checkpoint ada, saya rasa ada 3 hingga 4. Tapi Army tak ada langsung tak ada stop. Army tak ada stop. Army tengok dia macam ni saja. So tahu password, ada password. Ya, ada password punya, jalan saja. Betul. Ada password punya. Dia mungkin pakai stiker kot. Ya. Special stiker. Ya, dia tengok itu kita punya itu kereta jauh-jauh. Dari jauh-jauh dia sudah macam ni. Itulah saya sangat pelik. Saya masa tu saya takut sebab saya tak ada pasport dengan IC. And then saya tengok itu driver, tapi itu driver sangat confident lah. Ya. Dia tak macam tidak takut ke ada apa. Rasa pun tak ada rasa, dia macam sangat enjoy. Dia ini macam dengan itu Ami lagi. Saya tahu ini mungkin tak tahulah. So ada soalan tak ada? Ada soalan. Makin besarkah pusat scammer di sana sekarang? Tempat tu makin banyak tempat scam ke ataupun makin kurang selepas? Dia orang hantar saya keluar masa tu ada limpas itu ada sebelum saya sampai itu 轻松已经出轻松了。OK， 他们要送我去那个辞职的地方，就是刚才我讲那个 DKBA 那边辞职。office DKBA punya office. Selepas dia orang hantar saya pergi sana, and then kan kena tunggu the second driver. Masa tu tunggu depan sana ada banyak itu building besar-besarnya. Saya ada dengar itu driver cakap ini tempat sekarang dia orang mau bikin kasino. Kayu nanti baru punya peracoknya pelacuran dengan kasino semua. kasino lah. Ya。 dekat 轻松前面的轻松外面的，外面然后他们讲说那个应该就是他们会做像亚太城第二。亚太城Shikoku second Shikoku lah. Ya. Tapi saya rasa susah lah sebab tempat sana sudah viral. So sekarang kawasan dia masih ada lah. Sekarang dia sudah pinta jauh lagi, dalam lagi. Sudah pinta di dalam hutan. Ada 2 tempat yang 2 days ago the China Wiki Mangsa dia send bagi saya. Kalau itu tempat lah, jauh-jauh boleh tengok jauh-jauh. Itu tempat yang dekat New Taichung. Dulu dia first kawasannya dekat, tapi dia masuk lagi hutan. Ini yang paling barunya. Tapi nama tak ada nama. Tak ada nama. Lagi driving distance lah away from Taichung lah 5 hours lah, tapi ke bawah 5 hours. Lagi ada satu tempat. Langsung Google Map pun tak ada tunjuk itu. Point tu tak ada. Tak ada. Saya tengok Hutan lah kira. hutan. Building structure semua pun tak ada di sana. Tapi di sana tempat ini ada 200 lebih orang. Yang tadi tak ada Google, tak ada tunjuk itu tempat yang gambarnya. 2000. Oi, besar banyak. So di dalam hutan juga. Saya kalau you lari pun tak boleh lari saya dalam hutan. Di dalam hutan. Ya. Itu saya keluar dari itu Chingsong last week kan. Saya selepas keluar dari itu gate, saya ada tengok semua itu dia punya itu tempat. Kalau you escape betul-betul sangat susah. Sebab you sudah keluar itu gate,
ada itu army punya point dekat sana lagi. Hmm. And then you jalan tidak jauh ada satu army punya point lagi. Semua pakai pistol jaga kamu. Mana lari? Langsung tidak dapat Lari punya sana. patah balik kan ni. Ya betul. Langsung tak dapat lari punya sana. So pengajaran dia adalah apa kalau pengajaran mau sampai kepada orang, apa you punya nasihat? 你想给其他人什么建议？就是你的亲身经历，你要提醒他们要预防什么？ Saya rasa you kalau tengok apa-apa advertisement dekat Facebook ke apa-apa social media, jangan percaya. Jangan percaya. Kalau you orang rasa nak untung duit yang cepat, boleh untung banyak, ini semua tipu punya. Fast money lah. Ya, fast money confirm tipu punya. Sebab dia orang sekarang pun banyak cara boleh tipu orang masuk ke Thailand. So hari ini saya di Bangkok pun ada dengar orang lain cakap sekarang itu Thailand pun mau berhati-hati macam tu. Tak begitu selamat lah. Ya. So saya pun sekarang pun takut, and then hopefully siapa yang nak untung duit punya tengok boleh untung duit yang cepat. Ini semua jangan percaya, semua tipu punya. Kerja Malaysia je lah senang. Ya. Safety lagi. Kalau you tamak, you mau untung duit ini, nanti you kena duduk lagi 3 tahun sana. Ya, betul. Ada tempat baru lagi ni? Mau cari orang? Saya yang paling best punya itu example. Sudah tahu. Pengajaran lah. Ya. Saya harap you, ni saya cakap you sudah ada pengalaman. Kita tak banyak victim yang mau jadi aktivis, mau bagi spread awareness. Kalau you sudi, kita mau cadangkan you jadi one of our activists untuk kita bagi tahu lebih ramai orang. Kita boleh tolong ramai orang. Tolong orang, kita pergi ke sekolah, bagi tahu briefing. Betul. Kita pergi ke program-program community kan, untuk bagi briefing supaya orang semua tahu. Sebab kadang-kadang ada orang dia tak ambil berat ni barang. Dia ingat mau pergi Thailand tak ada apa-apa. Tapi kena di sana kan. Okey, ada soalan lagi tak? Okay, saya ada soalan. Company you tipu negara mana? Kalau dekat New Taichung, dia orang hanya fokus United States. US saja. Kalau pergi Ching Song, yang saya punya itu second part, dia orang buat Hong Kong, Singapore, Australia, New Zealand, Japan, Korea, US ada juga. Dia sistem WhatsApp atau Telegram ada auto translate lah. Sebab language yang dia orang pakai Facebook, WhatsApp, tapi dekat part mana-mana satu part staff tidak boleh download Telegram. You download Telegram, you habis. Kenapa? Sebab dia cakap Telegram ialah boleh trace atau apa? Tak tahu, dia orang staff dekat New Taichung dengan Ching Song sama juga, dia tak boleh bagi kamu orang download itu Telegram. Mengapa? Tapi Telegram pun banyak. Telegram paling banyak sekali. 我之前是听他们讲说，可能会因为会收到很多那种被爆的园区的这个消息，或者是有什么所以他们很怕你知道这个东西。sebab Telegram ada banyak, tak tahu siapa lah, dia ada sharing itu kawasan-kawasan story. So dah takut mangsa-mangsa search dapat itu info. Sudah tahu itu info. Itu info dari Telegram. Ya betul juga. 而且在园区你download Telegram 是彩虹线，会送你去殡葬。所以很危险。 Macam mana cara dia kerja jadi scammer? Tak boleh sebut perkataan tu. Nanti kita kena komiti guideline. 我想问一下，你在那边的是什么 love
金疗还是哦，他的还是投资 investment？全部都有。我们主要是说先用约会软件，就是跟客户聊天，聊天跟他们就是主要是先看客户的工作，因为我们是有做筛选，筛选的条件就是什么，35岁以上 ，OK，我们才要，然后35岁以下的，他们说是比较没有什么资质，所以他们就会放掉。所以他们主要的 target 就是女生，第一是女生，第二就是35岁的女性，到年老，OK，对，年纪越大的他们越喜欢，因为什么？他们有钱，对有钱，还有就是头脑比较好使，就防备心比较比较单纯，防备心没有这么强，所以他们主要是跟他们，我们是做恋人关系，或者是做师徒关系，或者是做亲情关系亲情或者是母子关系，OK，用这种方式，主要是什么？感情绑架，感情绑架过了，他们信任你了，对你没有什么防备心了，就开始叫你投资加密货币，明白。就是 cryptocurrency 叫你投资，然后他们的那种操作，我基本上都知道他们是怎么去把客户的钱骗进来。Biasa dia target perempuan lah umur yang lebih 35 years old lah. Kalau masih lagi tua, lagi bagus lah sebab orang tua dia innocent. Hati dia memang innocent. Dia pun ada due diligence. Dia ada research itu perempuan kerja apa. Kalau sudah filter dulu lah. Lalu second stage dia start communication. Dia nak build satu relationship. Love relationship atau cikgu murid punya relationship atau daddy or mommy punya relationship lah. Trust lah. Whatever or kawan punya relationship. Dia hanya nak build satu relationship. So dia boleh continuously tiap-tiap hari sembang sama you. Sama jadi in the relationship no matter love or parents or friend lah. So dia start to offering berapa bulan. Itu currency lah. Cryptocurrency. So ramai yang kena tipu start from build the relationship lah. Lepas tu dia panggil pig butchering Ya betul. Anak babi. Sacuhan. Okey, lepas ni kita ambil gambar kaki. Ada lagi tak? Tak ada soalan Ada. Saya ingat itu saja.